na Adom Kyei Duah kan ya esan say oye deep nana jimu do nani bia wo nanim che Opambour nti Opambour be ka say nanim se chimpanzee na Opambour a wo so ye osofo wo ye nyame nipa no timi gina won sole manim e ka kire obi kunu e ka kire obi papa e ka kire enkrofo bi nso sofo say nanim se chimpanzee a nyame fa oboni ncha se nka etie onu no obi ka kire na ko ba domin se nipa no Opambour e no obi kan se mu e kire na anka numie ko wiase nyina ba ka kire se nipa no me dey be hu ni so the nation prophet because na num nsam enkyere me say we the nation prophet na num nsam etoda enyono etoda na num nsam tan omomblo mo has no mo nkwa ne nchen ko bi sanse papa what is your secret because ya bejaw ya simu jaw nanso uye overtaking dodo what sorry ne dolly dodo ko wanim dodo what is your secret omo nkwa ne nchen because mo jeje ahiafo ene moblofo esika firi wo mo ho Adom Kyei Duah nso nya sika na odi hye enkwafo jetre na odi mankwafo koye adwuma right social media issues eguso P amanfo echiromage news security ewo social media so yie pa papa prophet Stephen Adom Kyei Duah de nsem ebetu dwa na sem ono se in the next 500 years ye nanim ebe Yesu asemi ebae asofo enipa no bebre akasa ede afa ho and I'm so my prophet Ebenezer Opambour the nation prophet at the same to just say nim class to say chimpanzee and I'm so ekofa ensem bebre ede bai na bushia ansa na ye betena se akasa asemi no ye ntwan ho na ensem a papa Stephen Adom Kyei Duah de tudwa empokra me no ka se wo se wo betwa Yesu sini enimu na nam so baka se nanim be Yesu no ye ntie sa asemi sima kakra bi ye ba ya tena se naja ye bobo ho amen. Amen. The next 500 years. Montieme. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embeto so. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nabra Yesu ban. Like I say, papa Stephen Adom Kyei Duah asema wode to John the nation prophet enumu na sabre ewura ba ko so kasa e social media so yie pa Mr. Owusu onso chena gbe efa sa ensema na eba social media no so pa sorry ebomo ko de inside that room wajiu ye da nyame adom boko pa papa Stephen Adom Kyei Duah e de ensem betu dwa I say in the next 500 years ye nanim be Yesu asami beto dwa no amanfo bebre a kire madwene so na mo no nya adwene na wo de esi de na watumi ko Yesu osem watie bi watie nkofo wadwen kire ene ensama papa no to dwa no se na osiso mfa ayo usi nipa bebre se omo ne nya adwene se wona wo be Yesu de be net me ne ya adwen woni prophet Stephen Adom Kyei Duah ya adwen se nanim be edenti na no ne ya adwen na Adom Kyei Duah no we very deep ebase yenjina asorim yenjina edomonim yenjina ensolemanim na yenkasa na dwimu ye du wo de ya tobo ase wan tobo ase na wentie Adom Kyei Duah pa ye anko akiri na unye obi a homkonkono ahyewma na uye honam nko throughout a ebeye din se Adom Kyei Duah kasa obetimi ate ase we very deep enti anya me wanwa se okase wieye no Ebenezer Opambour ebe din na tem because Adom Kyei Duah ekasa se de na dwimu do no ebeye din se Opambour betimi ate ase asa okay o si papa no onni honkonkono kasa wonte ase on share o ma wadwimu nye du unyini wo honkonkono ma Adom Kyei Duah teachings no ebe din se obetumi ate ni teachings ase we na so ba menya na sare ba me nko na sare da
Onko na so onya na so ba. There be me nko bi nso da. Me ye Pentecost ni. Oh okay. But who tie na numa asem, otumi se na numa asem odu. Oye deep. Adom Kyei Duah. Na dwimu do. O chechire nyame asem a na dwimu do. Enti se unye obi a on konkon ahye oma na nso ye deep na wadwimu do nyame asem a untumi nti ase. Se Adom Kyei Duah kasa ebe den se Opambour betumi ate ase because o nanim chen no. O se nanim be Yesu. Asem o kan yi papa won ti ase mu no. Obesi na nanim atma yi. What is wrong with this statement? What is wrong with this statement? Na se we yen nanim se be no wadi matma yi Yesu. Tie. Adom Kyei Duah say, metie no. Say o sample video. Or say in the next 500 years, or no Adom Kyei Duah, the so-called Yesu na omubo calendar so se ye fire phone na ye gogo a ye be hu sa Yesu no be say different faces 6 ye be hu America for ye be hu ha for ye be hu China for ye na sankrofo na omo ye movie actors na ye do omabobo ye demo e ye calendar so eni ye demo ni ye show omo mfoni say omo ye Yesu no to most of them cry no omo nye a Christopher but omo ye movie actors ena ye see sankrofo ni ye Yesu eni ye sori a obi koto calendar no Yesu no akokoto calendar nanim no obo mpae of which sankrofo no omo nye Yesu ana Adom Kyei Duah say 500 years ye we nimu no obenya ana opese anka sankrofo na de no motimi aye ade agidin wo wiase nyina no ono Adom Kyei Duah no so ba ka ho nanka calendar ye de nanim say ato calendar ne so ede ejina ho say Yesu enche se we Yesu sankrofo na modu o mabobo o dem no omumu bi kra no omo ya kwawensafo omumu bi kra no they don't believe in our Lord Jesus Christ but they are just a movie actors asem na Adom Kyei Duah kan ya isen say we deep nana jimu do nani bia won anim che Opambour nti Opambour be ka say nanim se chimpanzee na Opambour a wo so ye osofo wo ye nyame nipa no timi gina won sole manim e ka kire obi kunu e ka kire obi papa e ka kire enkrofo bi nso sofo say nanim se chimpanzee a nyame fa oboni ncha se nka etie ono no obi ka kire na baba be domin se nipa no Opambour e no obi kan se mu e kire na anka numie ko wiase nyina baba be ka kire se nipa no eno na me ehami o adio ya wahoi ena nko obi be kasa asem ya kire Opambour se sebio tafrache Opambour de menye soto betimi aka kire banka obi etimi kasa asem ne kire Opambour be so wiase numi nsem nyina e de agu se nipa ne so Opambour nyame mfa ne bone nche o kasa nyame mfa ne bone nche won why de so kye na adwene ye ntam se nyame mfa ne bone nche ni say social media issues bia ekobia Opambour any sofu chief ekojina o ma sorry dem na omo de asem na beto Opambour ni na Opambour kire na adwen asem a efa Opambour ho obi kire na adwen na adome no nyame mfa bone nche o dabi o ka say osofu Opambour the nation prophet won so kire na adwen na Opambour o hwe video na sometimes ya na sofu chief nko na de asem no koto na nim wono ankasa we na onim o almost a show. O ka say man show pay dey hwe the video no the nation prophet onim ho hwe na osofu chief e dey asem aba sorry fie e dey aba beto ani omumi ye ni nyina di ka tena se ansa na osofu chief dey asem na aba beto nanim o dey beto ani wi a na wa kire wadwen but wo bibi fa wo ho a ena no a Jack Alolomi ani chief inspector Kofi Sapon abeka asem bi Jack Alolomi kra na beka ena oyi Kofi Sapon dance se oye ne dance ni se Ebenezer da kwa ya Adom asodem we say so beka isa story na Ebenezer be domi no na wo usu ye nyame nipa usu wo ye nyame adwuma obi kan wasem no adomi no na wasansu kan obi asem unti nyame asem ase o da be nyame tere wo ka say a prophet the nation prophet enti nyame asem ase no nyai because obi a wo ye nyame adwuma so many years it wo ka say wo no sa oti nyame asem ase a anka onjina asori fie
enkita Bible enkita microphone na on country we are saying na say Prophet Adom Kyei Duah na nim say chimpanzee me be so Adom Kyei Duah ono na born ho de ope ono na pe na ma na nim te say de tie no Ebenezer una born ho two Ebenezer oboni pada na me boni pa no gina benkuma na nifa adenti no osofo de utumi kachira wo yonko sofo say na nim say knaman na nim say chimpanzee wa bla nyankopon e na born no Ebenezer oboni pa there be more nipa so on so one adwench o say sometimes issues ba and adio when nya adwenchiro oh sir say obia ho kwan obia ho kwan say o kire na adwen but adwenchire bi ono ma tie wo yo osofo wo niam nyina ho kwan enye ni nyina na fatal enti osofo a ukuta Bible na o se wo kire wadwen na onyankopon say ono na obo nipa se ne seso ni suban so obia ni onyame abo ne se seso ni suban so wo osofo ka kire se nipa ne se na nim se chimpanzee wa bra Adom Kyei Duah Prophet Adom Kyei Duah nso wanyini nyame asemu chen na dwimu do chen ni nim dia waso chen enti okasa onti ase enti na wo di na the nation prophets also hwe ne kasa ene said wasi aye nyame adwuma aye nim no yeti ne dini make us me about 20 years 30 years yeti ne nkai papa no so okasa no emu do ajo mi tie wa mo nyina me tie ma me ka se mi ntro mi tie Adom Kyei Duah mi peni teachings pa mi tie Opambour mi tie obofo ana mi tie obinim o ma community mo bomu nyina mi wabotaya mi di tie obinim mi wabotaya mi di tie obofo mi wabotaya mi di tie Ebenezer Opambour ana mi sa wabotaya mi di tie Prophet Adom Kyei Duah mi pese mi nyini wo nyame asem a mi tie Adom Kyei Duah mi feel some mesla mi tie Opambour I don't oh yes mi pese mi nyini mi pese ajo mi nka no pese mi tie o mo nyina o pese wo sere obafo say atoda na me pese me tie aretitire nsem bia ebe hye mi nkran wa ablabo mu say me nso bibi pa bi wa manima me tibi ko tie obafo obinim na say atoda na me tie even agrada ma me agrada me tie no teachings pa na me wabotaya me tie o mu nyina me tie Prophet Adom Kyei Duah bra me pese me nyini na me dosuko na me ye den na me ye nam e wo nyame asemu na fe me gidie mo ye du ma kwoti Adom Kyei Duah se me ni lewe mo emuvi wa me nchen na me pese me sele me pese me ni ji e wo honam fema me tie Opambour oh se onipa bi wo ho a onyankopon the nation prophet yen kan no kure yen kan nyame so no kure apart from preaching na obeka nyame asem onyankopon be fa no so asayarewa ama nsenchene esi no sebi otimi ma enkofo aba so de omomo ni gi it doesn't mean say bia opesa wo sena na kotie no me dey me bota me dikotie because tie na meti se sebio tafrache penifom anima emma a private part obetimi agina sorry fie no aka ho asem sebio emema ye japade ye boy animi obetimi agina sorry fie no aka ho asem. Have you ever seen Prophet Adom Kyei Duah sebio tafrache all kan kotie ene twe asem e wona sorry fie sebio on dey agya ye be ka say obia na say dey osi etie etie no na chede na wono kura e say o ka say ye neji Prophet Ebenezer akwa ye no kasa ye neji me mesene me pene me tie ne preaching sin obia utie ne preaching whereby ya o pese o sele ba unko tie ne preaching e bra o pese unni wo nyame asem mu David Prophet in some okan ani nyame asem ne Bible ne teaching say o de ma I mean aboa me papa oh yes of course Ebenezer Opambour Prophet of Ebenezer Opambour and a Prophet Adom Kyei Duah Opambour should give us a break because Adom Kyei Duah there ma on fa ne ho to no o nanim you heard this issue you heard this say aye Owusu say keni kwase ko be ka asase ni bia na the nation and who here cry because so no the so called me dey be who so the nation prophet because na no mun nsam enche me say we the nation prophet na no mun nsam etoda enyono etoda na no mun nsam tan etoda na no mun nsam otia na obofno obi ofe no say nyame nipa ano ya eni atem didie eni nsam hunu
na otini sori fie ho a okeka no me njintum say we the nation prophet. But me so we to so the nation prophet. Una ajitum me dey njintum because Bible say wona ba ene edi be hu duakro. Mimbu na tan o ana me nka se ni nyame adwuma na o ye ne yo but na nu mu nsem no enhye nyankopon e bia na se mo baka e bia na wo so na ne nyadwuma ofa ba bi eno so sentimi fa ne sa se bia wo ye bia ye but bia na wo ne nyadwuma ofa ba bi so osafo oyonko safo aka asem ye di kan etwem ho se asem na o kan ye kura no enye bone onye bone Adom Kyei Duah hold on your peace. You can still stand by your words because asem na o kan ye no enye bone na Opambour be jina say na nim se knaman o Osafo chief tie o Osafo chief se unyini ya ensra kwatia chief wo dia wo ya me size wo ya gentleman o ho ofe se dia wo so obi ho nya fa o sen ampa wo dia o ho ofe me ga se mi ncho Opambour new school sem enko na nim sa eti etoda ya me expect say Osafo chief ebetimi di ni school nimdie na wonya ye no ebe boa Opambour because asem ya Adom Kyei Duah kan na me expect say anko Osafo chief betimi aka chese papa on kan semboni because enko no mu enfoni de da de ne so kra no omu ye movie actors Osafo chief nim Osafo chief onim ba Opambour de wonim eti Osafo chief na wo say o de say nim de no na Opambour say papa adwoblaw enko no omu ye movie actors eti o kan bone the pacho so ka say oye prophet Ebenezer Adom the nature prophet enim say sankrofo we nu nyana eye movie actress empacho anas actors honde me no nya adwene because obi a waye nyame adwuma prophet Ebenezer Adom enim prefer say ye kan Jesus Christ say pictures na just movies actors na ededa so eti what dem sero Opambour esa na wo kan bia to so e ko anya no min ka bi nto ne so se me nim say enkofo na ye movie actors wo aje onim so ye movie actors eti movie actor wonya Osafo yetimi di nimfoni bobo ya so dem na ye gidi se tumi bebe ma Adom Kyei Duah oye how much more Adom Kyei Duah oye nyame nipa can you compare the two what analysis na me ye no it is a who say enkofo na movie actors ya aden na obegina ho umbo nipa da Opambour obo nipa da nyame bo nipa na oja benkuma na nifa woni kwanye fa so di bo nipa na o ka say wi asi na say Adom Kyei Duah na nim say chimpanzee nyame fa obo ni ncho nyame fa obo ni ncho Opambour wonu mu kasa nye de wonu mu kasa ye tan utu hu dodo uji hu di dodo ubewu obia bewu hu afa ubewu hu nya fa ubewu se adio me kasa ya me hu nya fe mewu u adio hu ofe ubewu ti hu ofe obewu obia hu ofa obewu hu nya fa ubewu etise obi hu nya fa ana wu na wo su obi hu nya fa eya mu nsusu nkasa because enya se de nipa ne pe na otie no so ata se na Adom Kyei Duah kra no ne ho ofe ya ka se obi ho nya fa woni obi an ho nya fe Adom Kyei Duah wodi dem Adom Kyei Duah wodi dem obi papa ni monyamfo u chief wo ka chen se obi Ebenezer bisa chief se ade nipa kra ne ho ofa na os papa na nim hu u chief obi obetimi awo kwasiam penyi chief chief dem so wa jimi mami sa boy no as only no personal problem me need personal problem but oye such a nice guy such a gentleman guy but ushena ubezu to say boy yo joy oye nice but jimi ni bondodo wow Dimi bo chief dodo enema ma address o ma so dem wonna sa chief we na kwase saba no the concert no the niema bi na Ebenezer chia ontimi kan test papa ahadia wo chia Ebenezer we nipa obetimi achia ontimi ntene no Ebenezer niema o ye wa so dem wonna etada enhye nyame animonyam mama yesu ene ye ban mama ye ablebo mama ye nkasa ye bibie ye wo nyame fie no enhye nyankopon animonyam o ka se abofo no nyame abofo wa so dem wo ena da no ka se Adom Kyei Duah nim se chimpanzee a anka abofo no omu mfi aso dem wonko adai Ebenezer susuju hudi Ebenezer we ya dotie susuju hudi na Adom Kyei Duah dem se we deep na jimu du onim nia oye Adom Kyei Duah mimi nim ni daw me nko na soda but mi tie na eboa mi nya mesom e ma mi timi ni
Right, ebusia wagin hyere ewo nsem a ekoso social media no ene say 30% ana asoya sene 30% aye ekwantie tititia aye faso esene sika ebefie se yewo amonone yewo Europe America Canada o sene sika ebefie eno ane 30% odi ane se ofa phone wako Play Store no download wusansemfo obi so promo code na wabo Adepa TV promo code na e de ahim obo shema pe wo Europe 5 euros America Canada $10 o sanisika abefia e free of charge mba mobile money bank account na na sababutum bank account 10 times so na ababutum na wonsaka na dwumadi bia wo se odidi no na wotimi edi kama na gese agro no atimi ayefe 30% na quantity a nyina obi anam so say sika receive from amana ne banya no if and am 30% so what way dey catch the foi o ma me papa no mun sanisika na fa 30% so emfamra Ghana ememu hanu ensemi annoyed na ade ba ko penifo so bi fum kuma obi mfum bia the nation prophet Ebenezer Adom ebe kire na adwene sometimes social media issues ebeguso obi a won kwa so kire na social media asembeta onko ade a obi a okwan yofa so eti na asemase no so kire na adwene ni no so na Mr. Eric Owusu Owusu kire na adwene afa sansemu ba me anka sansemu wa okay obi a na adwene kire de wo so adwene kire wo ho ene say obetimi edi yaba Mr. Eric summary enoma na sisi Ghana asofo ntem unyini se bia ade na offense trending news to be a ka bi agene dini more than say bia be fa na personal e wo sanse na wasa wo afra asem no personal say adio trending issues onipa bia ho kwa se o che na dwen enti kokubonsam etoda trending issues o che na dwen of course politicians ekire o madwen ena asofo nso ekire o madwen asofo bia o kire wadwe o trending issues ho a mema o remfi o bible hu se onsem na wo ka no ye ko bible ma ewom hu se onsem na wo ka no entie nyame asem because nyame timi ka kire se oboni pase ne seso ene ni suban so na wo si de nyame aboni se ni suban so ne seso no what is that doya na tese o bible na ekita wo no ekita wo kwa oh yes bible kita kwa because nyame na say oboni pa se ni suban so ene ni seso na wo si ukuta bible wujina edomani na wo si obi anim te se adoya anko obi o won che kasa asemo ya nenka wo sofo na tia no na wa se bonifa chairman say hey kawanotum na okasa etie nyame asem batu wo sofo no momu no na wujina wiase nyina aka kire wiase nyina se obi osofo unim empanimfo se osne oyonko a otaw Adom Kyei Duah ni secret no munko bisa omomblo mo ase no monko ne nchen ko bisa nse papa what is your secret because ya bejaw yesimu jaw nenso uye overtaking dodo what sorry ne dolly dodo ko wanim dodo what is your secret omonko ne nchen because mo jeje hianfo eni moblofo esika free wo mo ho Adom Kyei Duah nso nya sika na o de hye enkofo jetri na o de mankofo koye djuma afiba ko ekwa wie ya Adom Kyei Duah last year o che sika nkwa 440 something billion ma ebida sebi Pentecost kwa me ko metimi ayebi o sebi na ebi an so ye bi na ebi na mabontene the nation prophet ebi na wo ya doye mankofo ebi nso na mabontene eno so asolisi kan moma nsolima enyaso mfaso Adom Kyei Duah de asolisi kan ebe ni nyina no asanso che chema nsolima papa no there was something unique in him eno na bua the secret of ne progress no ko oko nanim no that is his secret mo to me nyebi Adom Kyei Duah koso da e wo nyame adwumam na fa hye otumu se uba na adeja na abesanso ediako etisika na wanyeni nyina manipa enyaso mfaso because eda obeka onse egu obuo no mu asofo na aka ne de eda obeka onse egu obuo no emfotie edimu na mo japade na mbepe owiase ni nyina no ebeye kwa Adom Kyei Duah bomode koso na ensole ma no bua homo ne sika na wunya no fa bua homo na obekoso akonkan akere homo na omo be taw because